mađarski jezik, želela sam da radim, pa mogu da kažem bilo šta, i dopalo mi se posao u jednoj cvećari, međutim, rekli su mi da ja moram da idem na školovanje 2 godine da bih mogla da radim tamo. Tako da toga više nema, to je ukinuto. Svako ko ima iskustvo u svojoj zemlji porekla minimum 2 godine može da ostane u Nemačkoj. A kako se to dokumentuje, Dena? Kako se to dokumentuje? Da li je dovoljno da vi pokažete svoju veštinu tu na licu mesta, da znate da aranžirate cveće, na primjer, ili je potrebno da dostavite neki završen kurs, na primjer, kod nas? Za takve poslove potrebno je da pokažeš veštinu i minimum 2 godine da si radio u nekoj takvoj cvećari ili nekom drugom poslu. Naravno, to ne važi za poslove koje traže visoku kvalifikaciju.